Ki paidrunget jangka Saint Dominic Savio Church Parish Nongrah kila sedang ya ke step si Thohdieng Bakhuid daga lenti ding pernah hakapor kendai baje men step naki hendri pu kendai tadi ki kenhun KBB. Kawai pakawai ka KBB kalami halaki kentot banduai bat puson ya ke lenti ding pernah nadu ka jaka ka bandingkong hadu ka jaka ka bakhendai haplau jongki kendai tadi ki long yeng jongka KBB. Hadin bala pendep ya ke jaka ka bakhendai kawai pakawai ka KBB kalayat ya ke procession shiken hun syayi mani parish ban beteng ya ke lenti ding pna nadu ka jaka ka bashipau hadu ka bakhatsau haplau jong ka parish kani ka rukom yat dan tiding pna ka de ka sen ka ba arpo real ya ka bala jule man la usnem nadu ka snem jubilee ar hajar hakapor lai baje no phai sngi lasdang ya ka jingle NIAM haplau yeng mani parish ya kajing sya shitom utra jisu balayalam da upadar Theophilus Sotun CSC Parish Priest ha kajing senran lang upadar Pilmon MC. Jaka ke bashpau lalat jubor ikijan ujisu Ujudas ubalashet kelayu ulayem ringkat batki haba ulaong lagi ngadai uta kila kenran dadien bat kila kelon namadan ula kelibiang lagi Yano piawan bat kila ong ya Jisu yang Nazaret ujisu ula pai ketin ngalaya tu ya pi mangadai manga uta kunta lada piawan yang kini kiwai pat kin lek no kani kalong baundo pendep yang ketin kabau lalakren na kita kiba mena ayanga ngamshin na duno wat uweyu Teo Simon Petros ubaladon ni awailam ula sayaka bat ula pom yu shakri jong lindo ramba bat ula mait ya skor ka monju ka kirteng tau shakri kalalong umalkhos ujisu ula ong au Petrus tep no ya gawai lamu nganom di ya ka kuri ka bau pa ula ayanga kumta utabsna Dei Kayapas ubala aibuit yakiju baga khamba ba uwei ubrio unyap na kabenta upai ba baru
Oblay badan bor baro ba im junom, meu bahau Chris, melapan pau yala kaburom magajaj ben riu baro, tukmi yakikam jong gajing isnay jong me, ba kabalang jong me, kabala sapryang akaleng ka pertay, kala banyay ne, da gajing et kabas kem, Hagajing playa kakerteng jong me, dau kresu trai jongi. Tadi sedang gini kena syukrindawan, kiban wan jen, hagajika berper, nak Thohdieng lagi klik naga bentar ke jengkerku. To ke jengkerku kerhai ko trai ngiduai, kan hiara lor ki pa jong me, ki mala lek burom ya ke jing ya pukun jong me, da ke bakermen nyala ke jing mipat, to kan wan ke jing map, an ayah ke jing tengen, kan roy ke jing ngain Bakhuid, bat en penskem ya ke jing sispa bom jukut, dau Kristus rai jongi. Kali ke jing NIAM jengi kalakut, subhasyong, nak mentar ke jing terbenar. Jong trai.
Ngi petpau kajing songo, yang itu barok, kibla pediang yang kajing terwajong ke liturgi komiti.